Pozdrav da ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 10 činjenica o YouTube-u koje vrlo verovatno niste znali. Pa da počnemo. Prva, vlasnik YouTube-a je kompanija Google. Samo 18 meseci nakon osnivanja YouTube je prodat za 1,65 milijardi dolara u akcijama. Druga, procenjuje se da svakog meseca u proseku milijardu korisnika poseti YouTube. Drugim rečima, 15% planete mesečno poseća ovu mrežu. Treća, na Twitteru se svakog minuta podeli oko 700 linkova sa sajta YouTube-a. Četvrta, oko 100 minuta video zapisa postavi se na YouTube svakog minuta, što znači da se na ovoj mreži nalazi više materijala nego što su najveće televizijske kuće snimile u proteklih 60 godina. Peta, najomraženiji video koji se našao na mreži YouTube je spot Rebecca Black za pesmu Friday. Pre nego što je uklonjen, imao je neverovatnih 3,1 miliona dislajkova. Šesta, čuveni spot za pesmu Gangnam Style, najgledaniji je video ikada sa skoro 2,2 milijarde pregleda do sada. Sedma, više od milion korisnika iz preko 30 zemalja sveta zarađuje novac zahvaljujući videima koje postavljaju na ovu mrežu. Osma, prethodnik YouTube-a bio je sajt shareyourworld.com, osnovan je 1997. godine. Postao je prvi sajt za deljenje video snimaka, ali je zahvaljujući skromnoj tehnologiji ubrzo ugašen. Deveta, prosječnom čoveku bilo bi potrebno 23 života da pogleda sve video zapise koje su postavljeni na YouTube. I deseta, YouTube ima preko 490 miliona korisnika širom sveta. Svi zajedno na YouTube-u mesečno provedemo preko 2,9 milijardi sati. Prosječan korisnik na stranicu odlazi 14 puta na mesec i na njoj se svaki put zadrži do 25 minuta. Podaci ne uključuju video s YouTube-a koji se nalaze na drugim stranicama. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao, ostavite like i subscribe, a mi se čujemo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!